A ti mečeš petarde? To s pitom, ki sem ga zadnjič posnela. Zdaj... Mislim, jaz bom tega smrkovca v zapor spravila, jaz povem. Preklet hudičev smrkovc. Ste se že spokala. Je to tale. Ne bi rekla. Vse so vsi zmenjeni med sabo nekaj po moje, tlele. En drugega krijejo. In potem sama tišina, ko vprašaš, kaj, kao noben nič ne ve. Aha, tele dva sta po moje. Ja, to sta mož pa žena. Sam tole so priče, ne. In noben noče nič govoriti, ne. A ni to zanimivo? Petarde meče tlele okoli, ta velike, ta močne, ne. Saj se ne gre, da sam mene tlele maltretira. Maltretira cel nov svet, pa v bistvu živali, vse živali je tlele prestrašil pa stran spravil. Nobenega ptiča, nobene veverce, nobene živali več tlele. Normalne tiste živali. V smislu teh pač naravnih zadev. Tako da... To je nesramnost brez primerjave, kar je tipična loška scena tlele, ne. In to treba nekako zaključiti s tem, ne. To treba nekako ustaviti. Res vam povem, to je bomba ne samo za Slovenijo, ampak za cel svet, tale Škofja Loka. Kaj si dovolijo tle delati? Vsi ska podado že. In molarija zdaj spet. Videla sta očitno, da sem šla noter, ker drugač, zdajle že dolgo takole ni bilo, ko bi noter prišla takoj. Mislim, ne vem, dva sem tamle posnela. Lahko, da sta tista dva mulca z prejšnjega videa. Evo jih. Zdaj pa gledajte to, kako to izgleda. No, zdaj pa gledajte. A te mene ubegne hoteli spraviti, a te tele dve? Tele dva mulca. Tole mularijo. Mene te spravili ubegne, ne? Mislim, jaz se vam ne pustim več, ampak jaz vam povem, vi bi mene spravili ubegne. Tegale pa ne, a ne? Tegale pa ne. Kar je plačano. Strani politike, vlade, ne vem, ali pa posameznikov. Posameznic. Da pridejo bližje. Pridejo bližje. Da boste videli, kjeri so. Da boste videli, kjeri imate zaprijeti. 4 so celo, poglejte ti to. 4, 5. No, gledajte, kva ima je tole.